Sanibonani. Ngithi ngihambela-ke lapha ku-TikTok ngibona omunye usisi nje umuhle uphethe ingane enhle ubhalile i-caption uthi izele inyumba abafazi. Ngathi wawu. Ngathi impela kuthiwa izele inyumba abafazi akukhulunywa nami kodwa ngisadluli la. Ngathi scroll no more. Ngifuna ukubona le nyumba ezele ukuthi kwakunyumbani le kuthiwa izele bambana amabele. Ngiyamtshela ngithi mina ungasalikhumuli lelo phinifa kade uklina ngalo elidabukile eliveza ibele ngaphandle ungasalibuyiseli nangaphandle lelo phinifa. Uthi usisi hayi ke ngisemncane nje ngiyingane ngiyintombi into uthi wayeyi-virgin akhethwe yilesi sikhohlakala sikabhuti elokhuzeni esontweni. Uthi wayenza ugrade 12 akhethwe yilo bhuti ke ukuthi uyamshada. Uthi hayibo ngimthande nami lo bhuti. Uthi hayi kwakumnandi konke kuhamba kahle uyezwani. Uthi kwakumnandi konke kuhamba kahle uthi amthatheke lo bhuti amshade. Uthi lo sisi nginamaphupho nje ukuthi mangiqede isikole fanele ngiye e-university. Uthi hayi ngithi mangiqede isikole kathi ubhuti hayi angiqale ngingayi e-university ngiqale ngizale yabo ngithola ingane qala before ngiye-university. Uthi hayi usisi ngifike emzini nje la angithande noma mezala kube mnandi konke ngoba phela uyazi nayo khona lelo gulugu lelukuluku lobuxoki bobuqili bobumbulu babantu basemzini ukuthi ushade uyitshitshi ushade uclean ngokwabo bemthandeke. Phela unyaka wokuqala usisi angayithola ingane yangena engadlangadla. Phela unyaka wesibili usisi angayithola ingane uthi qale-ke inkathazo lapho uthi umyeni wami-ke lapho kusebuya uthi mayekade useqala ubuya late mayebuya lapho usekhuluma kabi nami userude nje nje useyileyo nto nje nomama ngapha. Uthi ngelinye ilanga wababamba behleba umama nomyeni wakhe behleba bethi ena lo mama ayizali le ntombazane bona thatha omunye umfazi. Uthi mayi babo uthi ngangingakhali uthi bese ngiphila nje ngokukhala. Uthi nje izinyembezi bese ziwukudla kwami ubusuku nemini. Uthi lo bhuti ngelinye ilanga ethi ngiyabuya ngamfica uthi nje sinamagama abuhlungu nje awakhulumayo ukuthi angizali this angizali that. Uthi hayi ngelinye ilanga vele asuke-ke lo bhuti amxoshe athi awubuyele ngasekhaya. Uthi lo sisi wayesekwenzeke konke Nkosi yami eya kodokotela odokotela bethi unayo inzalo yabo odokotela bengaboni lutho ukuthi why engaconceive lo sisi because akakho nkinga nayo. Uthi yonke imino yayikhomba kuye ngoba ubhuti unayo ingane ayitholile ngaphandle engakashadi nalo sisi. So yonke imino yayikhomba kulo sisi ke niyalazi ukuthi aba lasemakhaya ke lasekuhlaleni. Uthi usisi hayibo aye nakubantu abasebenzisa izinto zesintu. Uthi nabantu abasebenzisa izinto zesintu bethi hayibo ayikho inkinga. Uthi omunye nje wafika wamtshela wathi kodwa wena uzoba nayo ingane uzoba nayo. Uthi usisi abe confused kakhulu uthi ngikhala uthi awungelilanga asebuya aficela umkhwena wakho sempakishele zonke impahla zakhe ayifuna ukucela phathi ngicela ungihambele uye kini. Ngoba sake savelelwa uma siganisa izingane zethu uma ngabe umuntu eseyikhethile ingane uyifuna ukuxaka ayibuyisa ngathi wesitha siyenzeni thini noma izomithiswa yithi yini uma imhlula yena imithisi. Thiwa ke ayifuna ukuxela lapha impahla athi hamba ithi ingane ihambeke. Uthi mayifika lapha emzini ihlale nje insukwana ihlale imavikani ihlale ikhala Nkosi yami. Usizi uthi mayethi ngelinye ilanga ezizwe ngekho right egula ezizwe ngekho right asuka hamba eclinic afike lapha eclinic. Uthi ngelinye ilanga before asuke ngaleyana wayethi ucela imali yakadokotela yokuya kadokotela kuma check-ups and stuff. Athi ubrothers imali yana ngikhathele umoshe imali yami kuwe mina nyumba ndini engazali. uNkulunkulu wami awushwele ngelosi yokhanya shwele qangado indlela eyibheke eJerusalem. Uthi kusisike mayesefike lapha ekhaya ke ezizwe ngekho right nje ahamba eclinic noma kadokotela. Uthi ngicela ukunitshela ukuthi ke angikholwanga uma ngabe befika lapha eclinic bengitshela ukuthi congratulations inesling buka lismila, congratulations mama ukhulelwe. Uthi ngithi ubani yena? Uthi ngithi kanjani? Uthi ngithi kuphi khona? Uthi ngithi uma ngifika nje asebuya akafike ekhaya atshela uma wakhe ukuthi ukhulelwe bekhale noma wakhe behakane. Uthi athathe ucingo ayifonele le ndoda. Futhi asuka laphana kulesa sikhohlakala sebambile. Uthi ayifonele uma ngabe eqeda ukuyifonela indoda ivele ithi nje indoda manje mina ngenzeni ngizojabula ngithinta engayazi noma ingane yami nileyo. Ngiyakutshela wena part 2 uzobuya ke mawusukhona. Siyabingelela ngenza ukuthi sicela uma uqala ukungena kuleli cast lethu Umgosi 2 sicela ucafa subscribe button usixhase nje kumahhala. Hayi ngenza kwethu ke
Lana-ke owesifazane wajabula wanconcoza esemendweni engabatholi abantwana. Emva kokuba-ke isoka lakhe limuxosha kanti usezithwele, kubonakale-ke efake laphaya ekhasini u-TikTok ethi izele inyumba bafazi. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, ngoba kuthiwa-ke akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Mina-ke nawe asihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ukuthi lo wesilisa waye-right ukubukela phansi lona owesifazane, noma kwakufanele babekezele emshadweni wabo until beze bethole abantwana. Mina-ke nawe asihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo siphathele izindaba nezinye izindaba. Danko, bye.